I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u ovu epizodu FIFA. Žao mi je što nije toliko bilo FIFA i igrica na mom kanalu, jer nisam mogao da snimam. Jednostavno, ajde otpustit ću se nekoliko dana, ali ja sam otpustio 9-8 dana, koliko je već mogla i sedmicu. Nemam pojma, možda i 10 dana. Igrat ćemo danas FIFA da odmah pređem na stvar, pošto idemo. Pogledajte moj tim, znači tu je Konopljanka, Doriz, Carlos Vela, ali to ništa ne valja, kakvi su mi na klupi. Pogledajte, dobio sam ovog Pajeta u peku, znači odličan je igrač, oko 75.000 by now. I imamo tu Diego Costa koju sam platio 25.000. Tu je Doriz, ovo stavit ću na drugom poluvremenu, pošto Doriz je dobar. Idemo jednu utakmicu, play, španska season, Liga BBVL, ajmo. Idemo close i da ovim dam ugovore. To su to, znači, svi su mi u redu, ili nisu, stani. Samo nešto da vidim. Ma dobro je to, ajmo. Dobar je fitness i Sevilla FC. Dobro, da vidim kako će nozvat. Ove dresove sam imao, a nisam ih znao da stavim, znači. I sad sam saznao i ja sam njih stavio. Znači imao sam otvorio neke pekove, pa sam dobio njega. I ajmo igrat. Aduriz, yeah. I odmah na početku ja nešto ubrljam. Ajmo Rakitiću. Ne valja Doriz je spor, znači spor mi je napad, ali zato odbrana ubija, znači nema šanse, dvojica na jednu vidu, a ne onaj ko prije. Ne može ništa sad. Oj, pa kome ti dodaješ? Pruži mu loptu, brate. Gledaj Konopljanka, 92. Kobjagi, 92 pace. Daj, pa gdješ mu tako slat pas? Gledaj, ko je sad ovo? What the hell? Ja ne vjerujem. Stvar. Ajmo. Aduriz. Kedira. Jako mi vas je žao. Ali bože, zašto si toliko spor? Pa nisi ko Džeko, imaš 71 pace. Bože. Aduriz. Ne. Sad ću krenut sa Marcel. Gdje je Marcel? Iniesta, zaustavi tu. To je Iniesta, brate. Gledaj ti ovo. Gdje je Marcelo? Demarcos, ovo je Demarcos. Gori je Marcelo, pogledajte u mašinu od igrača, 26.000. I 750 sam ga platio, ali zato jedini normalan igrač koji može da trči. I ja. Probio je gotovo pa napad. Uj, bože, Matija, ma malo to preciznije. Sad će svi da leti u napadu. Ajmo. Glava šut. Oni su imali jedan šut, ja nisam nijedan, jesam s Matija. Ali to nije ništa. Iniesta do Aduriza, Adurijaz. Ajmo sad. Nemoguće, ne mogu da vjerujem. Ajmo. Ne, stani. Squad. Bravo. Ne, dobro je znao. Diego Costa. Ajde. A vidi ovo. Oj. Joj, ljudi, bože. Uj. Umjesto Pajet tu, Konopljanka umjesto
Kedire, dobro. Aduriz umjesto Diego Coste. Bože, izbagane igrce. Oj, moram se ja nervirat. Matije. Aduriz. Ne, pa Bože, šta mi radiš? Okreni se više. Ajmo, Vela. Moram te samog da idem. Vidimo, faul. Mora to Rakitić. Ajmo Rakitić. Mislim, ne mogu da mijenjam. A da, ovako najbolje. Godin, majstor! Samo za 20.000 godina da dovedete. To je to. Ovo mi se ukazalo šansa zato što nije nikog čuvao Godin. To je super. Nikoga nije čuvao Godin, pa sam vidio bolje ovako da dodam igraču nego da šutam. 1-0 protiv teškog tima. Da vidimo šta sad radi. Sevilija, ne, Pajet. Ja. Kakav ti. Gledaj, ali on se mora da sakrije, ne da otkrije se. Bože. Gledajte, on bježi jednostavno. Ovo Rakitić. Šut! Ajoj, dobar je bio šut. Ali nije gol. Ajde. Diego. Dobro. 68. minut, ima se još da igra. 70. minut, okej. Ajmo. Ne. Ne. Ovaj se slomio. Vidite, ovaj moj sad je čuvo. What the fuck? Gledaj ti ovaj šut, sine. A daj, pa nisi trebao još dirat. To je bilo prečka. Ne! Dobro je. Ja sam se ponovno, znači, bilo bi mi krivo da mi je dao gol, ali ono nije trebao da bude gol nimalo. Ali Demarcos, preteče, Demarcos do Vele, Vela, Diego Costa! Dobar šut, ali nije gol. To onda ništa ne valja. Aj, baš. Kedira, Rikitić, zamislite Rikitić. Zamislite da su dali ime Rikitića. Znam da mu je tako ime. U stvari nije da mu je tako ime. Wow, zavalja šutat odavde. Ovo je jedan šut. Rikitić. A daj, Diego Costa. Dobro. Pobjeda. To bi bilo to što se tiče ove epizode. 434 godin za najbolji igrač utakmice godin. Nadam se da svi lajkujete, ostavite like, share, subscribe, ako hoćete još ovakvih klipova. Ostavite i like, share, subscribe, a mi se vidimo vrlo skoro. Ćao.